Senat ayo yu blai baik kena liwen bu yu Ahmad mulai kamar jule dan Shillong confident baik baru ada kasur cuma baik kat Shillong keleng kalau katahi dan aso kabiang I'm very much confident bahwa kele ni kiti berka baik baik kalau kata kasur cuma baik kalau bangin yami baik kau kasur teli kasur bangin kerja macam ke parti Shillong macam parti UDP. Kaya kimat ka election campaign pila keren pa. Ngate nglayang lang bakini ki mat lay discuss lang na report mahe ki personal manifesto di mahe. Ki ba bon pangaroy kapar ka ba kham kongsan ek in a line permit number 2 ka kani ka roster recruitment system and kawai bre kham kongsan ni mamta barkat ni campaign keleng ka uniform civil code. Kata hi gimat kami discuss bah banda dari mulai wibet yang on pas for assembly te kata hi kami akan menyelesaikan kita baik pak kita gimat campaign polisi campaign session tengah ni ate ngam karai ngam trip di kata te nomor MPP ni ada parti I feel ye yang baik hanong dem bang parti UDP kadi bancopen kata election minta pindah jadi personally kalau compare I feel minta de ka compare minta nomor belai katkum gajuk katkum gapor ipor mahe di latre na hero yang kam marpagi di borsoyo di mati gitu kore minta de miswa compare ketika buang ma gajuk telefon miswa minta de lade gajuk mobile so minta baik ma baik kuat minta nong baik kuat split support assembly regla don kamu to nong baik kuat ban jasad buat assembly ban keren ban ra itu gimat ngala long kum tahu speaker voice jumpa people mah nang ni na po konstitusi seri support assembly ban jasad pakat kum ka subject mentai subject ba pero he kalong kat kum ka jukot po subject ki ILP ini ki UCC ki roster recruitment system you need intellectuals to speak. I feel I am the right person in let's support assembly. Yes, I think in politics I'm not friendly. I think simla mud ya kam manong friendly judan. Ka soyong sensi di kawai ka kadang nang voters ka bun ba to try kan advantage na jopi. Everything I take, if it's 1 or 2 or 1,000 or 30,000, advantage is always advantage for ikipai ba jang soyong magin siya may kala tabu ba. Kalau ke plus point dengan taka. Ada kata orang ni sibun, baik-baik ada berai tu. So it'll be a good thing for dengan advantage siapa parti UDP. Ada ka sympathy vote kan rekam kan ka tiga bangsa. Sympathy very much because kat ni kipai ba baik layak lang mahe ada kusan senam kamu tahu legislator mo tapi kam bahai lale kimati babuan ni konstitusi bangunta le di kusai beteng jungi very much I feel sympathy for rekam ni ko election po sa konstitusi.